So your family writer Amenyo Raphael Dialison through Campesta Creative. We are sitting our presenter ya jeja and come coach you call Breman agudie kwan so ene de toa so e de ama ya de wo hyase e wo Brazil board boku nim. When say Brazil man no ejina kono a World Cup qualifiers South America de no mugusu o mo kire mbo bere pai na homa na che game ba ko ba so Brazil ene Venezuela na game no anu odene pa na Brazil for o talisman e Neymar da Silva dos Santos Junior na Neymar na Yapon game awie game na 1-1 ena supporter ba ko so onte ase se u Neymar na no da ye ena mwankasa what Pele wode na record no nsuom all time top scorer nti wugina na so pa ye bo game a Neymar ye hwe Neymar bebre free ho na supporter ikika bi kire Neymar na wasan to popon every stance ni mu da bebo Neymar dwa ye se chale me yere Bruna Bianca de ya wuzie eze anibira ba wo be prame sa na akora ne ho ahwe no ti Neymar dwa wasan san na chiba kika be de kire fan na wan fa na hogon so sa ti Neymar ni abre se Brazil no obebo game de amana man na afi so wo be kika bi a che na toto ne ma bebo ne de a ene obefa na ho adwene pa se de Al Hilal e wo Saudi Arabia oji sika akra ompe problem bia ti wakeka bi e de a kire fan no ene na wani gusu a o hwe no ma me fa nko ba bi foforo na Chelsea fo omo star man ba ko na no da oba ya enkoyie sa eya Mikhail Modric na Modric unse na man eya South America ho ko amoso bo World Cup qualifiers ibio eya Uruguay ene Colombia the game ba ko nyantam so na ya wie game no eno nso ewie tutu ena fan ba ko sa ko ya te e ba beje selfie na ba betwa na sa ya Arsenal fan ena wata na yama ne selfie na wie yama ne wie was London is red unim say Saturday next week Saturday Arsenal and Chelsea game bridge na so Mikhail Modric enso si aka na ma Chelsea just ohuru no indirectly o twa na ni was masa mi hu se sana nka be kan ka selfie kura nka manfa ma eti eno so de ja ho nti fa no na giwie ya okika bi di a kire Mikhail Modric as akwa kura no me say London be red obra next week Saturday ya the game Benyan town so into the PM and so El Hono. Young fancy from El Hadia. My catcher say, is an a man in Memano, and go for every count as a gab on Abin Bempa. Gab on Abin Bena. Any say, wash a mortar combat to that. Oh, say be a game no crowd more that wash a movie in that. Oh, say Melina Kitana and Sonia Blenemo, Albara with Pepe. Or no, your fan our cop park a so called game. Now, also on TSA say, assistant line 1. Ni infringement a ojeje any incident esi o game ni na enam so na oje no biza na say masa na wo no coaching course na say o refereeing course no ukọ no wen mi hu so sa na still na assistant egusu di game ni biara entu ojigae eno je say wo keka bi de kire no antwa ye no samba touch line eni atukuturuku pa linesman so okoto no obo apaka atfase linesman jiga flag na to form was masa na mene wo de hweka we no and some fata say you said the me man to me and man be am na boro so a is a linesman ono de bi original touch line America 10 ko a one ne kwakoko o we wie o it we so obo apaka atafase e na nkoyie linesman jan flag to us de me no be wu a eti de apiem wo e ho no awusia ya de we agina so ne de asi e wona so de family writer Amenyo Raphael Dialison through Campesta Creative your most expensive presenter ni yakra